Lakhipuronline puthok saba August ki tang 13 leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maroi Pao Silchar gi hanagi MP amasung All India Mahila Congress ki President oirambi Susmita Dev Congress thadokuna Trinamool Congress ta yaukre Kasar jila gi Ramprasadpur gi Jyotish Shastra da maming leiraba Nodia Chan Sarmana sinpham asigi matangda wafam kaya phangdorakre Jati asina hanagi Pradhan Mantri Atul Bihari Vajpayee leikhitabagi ahum suba kumon thorom pangthokre Graduate teacher gi aiba changyengda jeribam lamdam asigi local candidate singda kudong chaba pinina bahaijakre amasung Assam dangarang nauna miyoi chatret ka 59 gi masada COVID-19 gi anoba case thengakre Laichar asina positive oibagi chang chada 0.36 oiri Haujik mapungoi Pao tabirasi Silchar gi hanagi MP amasung All India Mahila Congress ki President oirambi Susmita Dev Congress thadokuna Trinamool Congress ta yaukre chahi kuntra chubna Congress ka chatminaramba Susmita na mahaki pham thadokpagi che Congress President Sonia Gandhi da pisinkre mahaki Twitter gi bio su sendokre ngarang Kolkata da chatuna Trinamool Congress ki President Abhishek Banerjee amasung National Spokesperson Derek O'Brien ka unakre matungda mahak West Bengal ki Chief Minister Mamata Banerjee ga unaki Susmita Dev kumba matik chaba miyoi ama laklabanina lamdam asida dol asi mara chetlagani haina Kasar District Trinamool Congress ki General Secretary Dr. Maimom Santi Kumar na phongdorakli Assam gi miyoi amabu Rajya Sabha gi MP nominate tawduna party asibu lamjing binabagi matangda manglam manglan mangphaunare loinana handak mahakna khong thangjelakpa asina worker singi thauna hapkatle haina mahakna makhata na phongdorakli August ki tang 13 Bharat sinba thungna leiriba Trinamool Congress ki worker singna khela hobe divos haiduna ngasi asi palon tawri Assam ki Trinamool Congress ki worker singsu thauramasi palon tawri adubu ngasi aikhogi mafamda yamna achauba nungaiba wakhal chauthokningai oiba amadi thauna happa thodok amadi karino haibabu Silchar gi MP oiramba Srimati Susmita Devna Trinamool Congress ta join tawbasini mahana Trinamool Congress join tawbasi Kasar District Trinamool Congress amadi Assam Pradesh Trinamool Congress ki maiki dege ehakna taram na oksari amasung mahapu aikhoigi party asigi angam athausing amadi worker singna mahapu taram okpagi thorom amakoi athuba matamda singi haina so aikoi khalli matang asida mahana Trinamool Congress ta join torakpa asina Trinamool Congress ki thomi singda pukning thogatpa amadi Assam da mara chetna Trinamool Congress ki dol asi leiba ngamagani amasung matangda election na chingbada aikoi mafam khudingdagi mai pakpa ngamlagani haibase aikoi ki thajabani hanadagi so aikoi na khanki Assam da matik chaba miyoi amana Trinamool Congress asigi observer amadi masibu ngak senba amadi lamjing maira oinabagi damakta darkar le haiduna haikibani adubu inak nakna aikoi Assam da hanadagi experience leiraba rajniti bid amana aikoi ki Trinamool Congress da join torakpa asina Trinamool Congress ki village level da leiriba amadi district level da block level leiriba workers singda anova ashagi mayolama chongle maram asina aikoi gi central committee ki thobu basing Bharat ki aikoi gi dolonetri oiriba Susri Mamata Bandyopadhyay amadi Lok Sabha ki MP oiriba amadi Trinamool Congress ki All India ki General Secretary Abhishek Banerjee busu ehakna ngamkhai leitana thagatsari amasung tobimal khangbo uchari meyam Kasar jila gi manung chanbada leiba Ramprasadpur khunda Jyotish Shastra da maming leiraba Nodia Chan Sarmana Jyotish Shastra haibasi mangalni numit tha amadi nakhatra kuntret ki maramda nainaba aduni haina phongdokladuna mahakna sinpham asida khongdarakpa amasung Sanskrit ki oja amoina thabakta ki potharaba matungda mahakna pamjana loinarakpa mahi bidya asina niyam gi seba torokpagi matangda mahakna JNN gi paugi khuthangda asumna phongdorakli Jyotish Shastra haibasi mangalni numit tha nakhatra kuntret asina chingba Jyotish Shastra ne masida matam duga ina tambagi maram ne sini ningol amasum thajabasi sarak tarakba matam siga ningon sigi guardian obidune hangiba ai ningon sigi amwali haina taga hujik pandisi men de chale harga ina hangjerbo matamda nga sodemin thajama tam jore aduna thasig manungda thajaragani harakpa matam madadigi thasig nong chakhare nini chakhare mit kun ma thuni ta ngarba matamda angkobum jutu sigi manak ta chelin ojabu थासी मनुंग हाइदो
masidi yamakte numit kun mathuin ta ngasile hai bam tam he tha kun mathuni manung sig ikhang khang hong de nang pot ra tharang tor ma hai khaga tang pot tharang tor ko matam ji siga tara ni pan ni ta ngasile ko matam ji ikhang khang ni pawom lakhi lakwa matam do duga wala ni na dong khong dong to khaga hujik masa masu pangre adugi huwa juti shastra se exam na thaje ba ma khatam de mathang mathang da brahmane na pu wani na hita hita nimit kaya ni sure ngang se sei kya phare sum jeng padagi sa ojadui kripa thujal mangan do aduna mathang mathang dharma shastra lei ra ga ojagi choron da chingja aduna ojana mathang mathang takpir padagi nasi bauda mayam sewa tok jerisin mayam tok sewa tok pase siga afang ma dakhina angam ba khara se asina gobindagi hari mandir semi gobindagi luk hongna ba mandir semi asum toradna mathang mathang nasi bauda chathari aduna gobindana kya kuina tambiga daluba ईश्वर परम धर्म सच्चिदानंद विग्रह अनादि राज गोविंद जगत कारणकार मागी लीलानी नसी मतंग से पथाजरी जाति असिना हानगी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी लेखिदबगी अहमसुब कुमोन थोरमदा ngarang mahaki mafamda ikai khumnaba utkhre mahak krista kumja lising ani ga 19 gi august ki 13 ta lekhidabani कुमोन थोरमसिगा मरी लेना कासार जिला बीजेपी न सिल्लांगदुना सिलचर रोंगपुर मधुरामुख पॉइंटर लेरिबा महाकी सक्तमदा इकाई खुंगजकी थोरमदा एमएलए कौशिक राय बीजेपी नेता नित्यभूषण दे कनाटपुर कायसन चिंगबा मियोय सिंगसल याकी मतुंगदा कासार जिला बीजेपी की मेय लोइसंग लाक्तुना मियामना महाकी सक्तमदा इकाई खुंगजबा फंगदोकी अटल बिहारी वाजपेयी क्रिस्ता कुमजा लिसिंग मगा चमापन कुनमरी अगस्त की कुनमंगा दा ग्वालियर द पोकी चही निफु हेना राजनीति की थबक थरोम क्यादा महाक थबक तरोमी अमसुंग मतिक मगुन लेबा प्रधानमंत्री अमा ओइना मियामना महापु ngasi सुनिंग सिंगली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस ना हंदक पांगथोकिबा ग्रेजुएट टीचर की आइबा चांगयंगदा जिरीबाम दगी अप्लाई तौरिबा कैंडिडेट कुंथ्रा माथोइदा लोकल प्रेफरेंस पिबिनबा ऑल जिरीबाम ग्रेजुएट टीचर एपियरिंग कैंडिडेट के पब्लिसिटी सेक्रेटरी थौदाम रतनना थादोरकपा पाव अमदा फोंदोरकले मखाताना फोंदोरकपदा जिरीबाम गी दमक पोस्ट 52 हांगले अमदी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक अमसुंग नॉन ट्रांसफरेबल हाइनसु नोटिफिकेशन दा मयेक सिंगना पनबना जिरीबाम की कैंडिडेट ता प्रेफरेंस पिफम थोक्तबरा हाइना हांगले जिरीबाम इम्फाल दगी किलोमीटर चनी के कुनमाथोइरोम लापना लेबा मफम ओइबना ओजा ओइरिबा सिंगना चटनिंगदबा नत्रगा जॉइन तौरमलगा स्कूल कारक्तबा पुमनमकना खंगनरबा वाफमने स्कूल फगदनसी हाइबा चीफ मिनिस्टर की मिशन असिबो हेना माइपाकना चंगसिननबा बीएड लोकल कैंडिडेट ता प्रेफरेंस पिबिओ हाइकी डिस्ट्रिक्ट ओइना पोस्ट 52 हांगलिबा सिदा एप्लाई तौजरिबा कैंडिडेट 38 लोकल प्रेफरेंस पिबिओ हाइदना मरि लेनबा अथॉरिटी हाइजरी अमरोमदा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस ना थोकलिबा ग्रेजुएट टीचर की रिटर्न नोटिफिकेशन दा यावरिबा डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एंड नॉन ट्रांसफरेबल हाइबा वाफमसु मेक सिनो पल्ली मसिमक पांगथोपिनबदमक्ता ऑल जिरीबाम ग्रेजुएट टीचर एपियरिंग कैंडिडेट की माइकेदगी हंजन अपील तौजरी सिलोंगदा थमलकिबा कर्फ्यू मखाताना पुंग कुनमरी सांगदोक्तुना अगस्त की 19 नुमिदांग वायरंगी पुंग 5 फावबा कर्फ्यू थमख्रे मेघालय पुलिस ने सिलोंगदा पन्नुना लेबा मियोइसिंगी मतेंग पांगनाबगिदमक हेल्पलाइन नंबर खरा लौथोख्रे पनबयाय मेघालय की नोंगपोक खासी चिंग जिला द खंगहोदन हिंसा की थौदोक थोलकपदगी मफम अदुदा अगस्त की तांग 15 नोंगमाइजिंगी पुंग 9 दगी कर्फ्यू थमलकिबने अमसुंग जिला मरीदा मोबाइल इंटरनेट सर्विस सु थिंजिनखी आसाम की याइफेयुमा लोइसंग न पुथोकिबा कोविड-19 बुलेटिन की मतुंगिना आसाम दंगरांग मियो चट्रेट के 59 की मसादा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे लाइचेदसिना पॉजिटिव ओइबगी चांगचादा 0.3 ओइरी आसाम दंगरांग मियो तरा लाइचेदसिना लेखिदबगा लोइनना लेखिदबगी अपुनबा मसिंग 5,900 सुबदा अनि सुख्रे अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना सिलचर की हानगी एमपी अमसुंग ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट ओइरंबी सुस्मिता देव कांग्रेस थादोक्तुना तृणमूल कांग्रेस ते यावख्रे कासार जिला की रामप्रसादपुर की ज्योतिष शास्त्र ममिंग लेरबा नोडिया चांद शर्मना सिनफम असिगी मतंगदा वाफम कया फंगदोरख्रे जाति असिना हानगी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लेखिदबगी अहुमसुबा कुमोन थोरम पांगथोख्रे ग्रेजुएट टीचर की अइबा चांगेंगदा जरीबाम लमदम असिगी लोकल कैंडिडेट सिंगदा कुदोंग चाबा पिनना बाहाइजख्रे अमसुंग आसाम दंगरांग नौना मियो चट्रेट के 59 की मसादा कोविड-19 की अनोबा केस थेंगनख्रे
लाइचर असिना पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.36 ओइरी लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।